Ko te reihi toru tekau tēnei ngā wāhine tekau mai wa tau me raro iho te pakeke, piringa whānui tuarua, take ngahuru mā rua, e rua raurima tekau mita te roa, kei te aratua whā, te whare kura o Kirikiri roa. Waka Tipu High School kei te aratua rima, John Paul College, New Plymouth Girls High School kei te aratua whitu, Mount Maunganui College kei te aratua waru, Lytton High School kei te aratua iwa. It is no red flag. They are pushing up to the start lines. And green. They are all off now. Waka Tipu High School I te aratua rima, me te aratua iwa Lytton High School, both with beautiful starts. Hukere ana e nei wahine, lane 5, Waka Tipu High School. Oh, coming into their finish now. This is when they'll be building, pushing, burning. Oh, kei te pakanga I nai nei. Who is it? Aratua Whetu, New Plymouth Girls High School. Tuarua ko te aratua rima, Waka Tipu High School. Kaore ki te kōwai tua toru mai. Engari, Waka Tipu High School were leading for most of the way. Ka tai ki te mutunga o te reihi New Plymouth Girls High School I tuatahi mai. Anei te tōwaitanga, Lytton High School I te aratua iwa, me te aratua rima Waka Tipu High School. Arahi ana mo te roanga o te reihi. It just goes to show it doesn't matter if you're winning for most of the race. Ko te mutunga ke tērā ka āta tirohia. Ka whakatau anō hoki te whakaputanga. Anei ngā whakaputanga mo te reihi kātahi ka himba, tuatahi New Plymouth Girls High School, tuarua I te aratua rima, Waka Tipu High School, me te aratua whā, ka tuatoru te wharekura o Kirikiri roa.